Nangi ki kandidat ngilong confident bet namar boleh ki pai ba ketika mandiat dongki. Na tara wong haba ki pai ba kasong haki da kidon kamon kum bangi meeting keleng-keleng. Ngai trai bro sausnam sansnam. Dia kasong ki pai ba namar ngi kum bolong menta 60% ki pai ba kimi si jelang nama kelep rai lupa. Dia haba kimi le record ki MLA ki MDC kamon kidon ki kai halendat. Kaba pelong balesi ki kwa ibot mai. Dan pernah ibot mai ngang ada way ni ibot mai ulami banyarap hai pai ba aki sansnam ki baladap. Don pak dem gane jeng teri kam yang kebuar pisah milim per. Kata ya man konflik kata kan don bet. Obviously gimla ben lan ya kata hi mengajukan meeting pak nak kapor. Bala ki pai ba istu ba kapor jungki ka kham khlan ha ka sencar khadar kali kam ka kentang. Kidi ben pet bah bakinyo ya ki legislature. Tihan rai la kapor jungki aspa ka kam ngong ipi kamentoi syu pangindang ya ut nadu na yeng nasem syadu sabar. Kai ida kan dekat top priority nanti ada pi top. Hawat nalo ki manifesto ki bangadon kijong ka TMC le hakita ki bentang ipi ngidon ki jong ki bengen pet katkum ka konstitusi wise ka bangi ngiat. Ibuan udah akan tua ba kini ki skim TMC ki ditang jing pimbe di pat ba kan ya ban Asia jar ki kami ki yu sai try pi so kan yu ba. Halo jong kata benta lada ong ye ki seng ki badap sensyar pila lada kim fulfill ye ki ba ki ong ha ka manifesto pila ban ong ki pinbe. Na benta ke TMC kampat don ka bor sensyar kum no finong ba ka pinbe. Lada kalau nak buat sensyar, kam le manifesto kat kau kam, tadi ki penbiet ke. Ni hap ban sutu kata benta mah.